MCs baraba kugwata mbaru mwangaza korota mbundi awandikani ya mironde baraba kuregana noya na bobonekete kwithukira na kumeneria gavana ujo ni gutejaniria wandikani bwari Kingugi. Rawari gavana wa mbere Peter Gatrai munya kwinyiria kethiro ari ndebene 2027. Antukuromba kuika skuru cha matoro de skuru ya ndaka Meru skuru yonanete umbani boka thakiri mpumi cia kigero gya KCSE ya mwaka muthiro. Arito mwanya baraba umite njaite guchiumba kuthara kire kigero gya KCSE bagitarire rugendo rwao rwa kithomo. Itakontinyari kinyumo na nero mathithio tukubona arua ni Purity Richard. MCs bambunge ya Meru baraba kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza ni borotete mbundi wandikani ya Meru nikireba kugani ayeteria kutumiria twana to wandikani etimenyithitie gavana Kawira. MCs baba bogite je ni njira igutumirwa ne munene wa mbundi je gutambia ndo akiri gavana Kawira ni untu kinya kuri na ngarame iri iguru na te untu bubutho kwandikana ni untu mbete itekungana. Nandi ni bakuri MCs bangi 48 barabati kugwatanira na gavana kuinyia na kwijamwe kenda kuritira Mirungugi onde urwangiro rungirwa MCs na runirwonanite kumeneria tagarire uri gavana Kawira gutejaniria wandikani bwa aritingugi bakiuga nigiutatina watho. Boniface Mongera na Ntitoije Kenya. Edrona ku gavana Kawira Mwangaza ntukwegoro kutumira kurungikitho korongiro Meru Public Service Board batikenderia kuandikana narale umene kana naratetie irwale roro runandiro ambiritie ari MCs 48 bara batumugwata mbaru bakiuga ate kumekire arauga imunduni ari 20 nabo bara mugwata mbaru bakiuga gavana aramenya arauga na weruni ari aja weru naku itokumurikirita ndo ali ici na uju ni MC okoroto na ito akiruruguria turio Public Service Board wiriko yomba kwethirwa ina powers nkorokie governor Meru governor na executive yo baba batikuga twanya turio tukoneka Meru to Chilak Jabo chief officers na county secretary bagaikia marieto jara na vacancies zire chire ge county government ya Meru baikire Public Service Board kenda ya advertise katiba riwatire Madam Kawira County Public Service Board's own motion on account of best interest of the county public. Kana County Public Service Board yongwa ni ailakia ikona nonto no bo andikani tengavana County Public Service Board no yo andikani ni ailakia ikona Department of Education anto ibari tayire anto igana kuiba kuire anto 20 Public Service Board yongwa on its own for the best interest of the county bakamwa kufuloti kintu kiwitwa adverts kenda twanya tutoyolelwa nkarari je nkorokire enderea ari MCs ba Mwangaza bako account Meru itini ngotore bya kwandikana yari buru ari antakaro je ngenyo MCs 48 bakibe kirembeje cya kwandikana nongo kedro Mwangaza kakonda guchinya baretia na daktari ngiri 500 bageti ari mobile ECD ngiri 200 iro to kwanda koria Meru atire ana ba beto na batina ngugi na bejete kuita mbecha cha kuja kunenkana akenda ba andiko ina itwakulukirie over 200 million cia kwandikana Meru County na tokulukia about 90 million cia kwandika ari mobile ECD so in total County Assembly Meru nikulukitie over 300 million kwandikana au Meru County bakarita miaka 6 bare board ya Meru baandika anto tuena employee ba county ngiri 6 control of budget na raugire tu 48% ya wage bill na nakwende choka 35% wage bill ba tuongera wage bill dai na gavana gachometia wage bill ena mare kukakaratia onto bonge na baro kwedro bokera Meru rero TMCs babunge county Meru akim bakonekana bekararania kinyatho minjuro kuma county ya Meru mawakiri bareo ibakonekana bethoma na bakedro betaura mwanya the County Government of Meru Act 2012 gichuchike 33 binasi bamwe barua Meru Public Service Board nwethirikiandikana itemukirite batu batwanya kumakire executive
Are bangi nabo bakwithirwa bakiuga chief officer kana county secretary no mwanka uge kuna twanya kenda mbodi nio yambire kuthithia interviews. Akiuga ukarenda agenda gwiria antu na aria ome, but the fact ya mantu kiri sheria atena powers at all cia go cancel recruitment. Powers iriraige public service board, county public service board, like has been said, in a mandate chiayo. Let them ignore with the contempt deserving manja the acting governor. Kangwera kawira ntuko chiaku ni nkai mono chia kwethira ukiaragia manto ja Meru na tutije waragia manto ja Meru reu no ntworende ikaonda tukakugwatirite. Ndoya gavana Kaira Mwangaza na Meru Public Service Board nimwe atumite thirwa kinga tugitene bunge county Meru ni nyabunge senate na thaiji nande ntetuje wandikani nekite CEO Virginia Ndege na Mwangaza ndewingi uri ukatharia njote ungi no kwarukawe mbere kurigara mono ne MCAs ba elected bagakumania na batwe nominated because ba elected bwathurirwe kenda bwitira ntungugi na tu threat to win na tu kinya threats cia kuoka buta deputy my friend governor o mama ntikumenya na ati ukari ukabuta kinya deputy governor na inyere kubwana da ibira kuria MCAs bira kubauria rekeni wikumia utebitithira igoro kuraga gutika muchemo no jonga bana bugeta kwaria TV ne bugeta kwaria mitandao utikyo burathithia urabati guita uketha kwina makosa ukarekebisha ore au municipal bond ya Meru ka municipality ya Meru netete commission 500 million simply because MCAs barenda kuongwa na twina evidence to kama antu jau tuteba blame na inya no ntoitwisie we support kawira no mwanka first you have to pause thinking and reasoning bobo bwa kenda bakinge na bwa 10 tukwa mukana kuma mande yo ntuku mwe ntuku muwanja yo ukethira utireta ukanusha public service board yeta yendelea na recruitment yera tukauri vijana ba Meru bonde baraba na certificate baraba na diploma baraba na degree baraba na masters baraba na PhD na batena ngwe tumere street ine abo twakuretera marataji go kumuchi ntumburi nagwe muyuthi uri nja nare kwe bango mbete na mungana ari ukinya miaka 40 kana nyankuru kina batomba kuandikwa lungameni na buite sauti yenu kenda bakuthikirika ndene ya Meru eji nke reporter ndo Sharo TV Njuma kuma je kingina ngine kine kimshoni Nairobi mbita Boniface Mungera. Bonde wandikani ya Meru nio County Public Service Board niuritie baraba kwenda ngugi kiritwa nyaturia turatumire twegweta na mbere gutuma barua na batika athikire miario ya governor na county secretary iria bararutire igoro ya gutejaniria twanya tutu kukurukira barua ere tumikire nyomba cia nteto na ikiri irore ni amemba bonde bambudije baruga budgeti ni akurukirwe na gwikirwa kirore ni governor na kinya gwitikirika ni control of budget na iri na mbete ire cia thuri kuandika mabisa bakirindwa ngicho gima bomwiri roje horemi na arimu ba ECD kire baruga ije public service board baruga ni betikiritwe ni gichunchi kia 63 gachunchi gatwirisi kema watho jama county ja 2012 kuandika na kirindwa ngire ire na ubatu bwa rutunguge baruga meario ya governor yegoro itigwetania na watho bubu na ko barabaga atuma maromba kiritwanya tutu bakaandikwa amwe na twanya kiri ugima bomwiri public service board baruga Meru ni kwenda arimu ba ECD 805 ya kiutharano kia Teresa tarakumenyithua uria wari ngabana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatirau Munya no wetite na mbere kuinyiria mwankene jwa 2027 akethira ari ndebene akirujera giti kio ngabana akiuga giti gia kuthurwa guti wotumba gukiromba kuringana watho bwa kigatiba ya nthiguru iji 2027 nikwenda ucoke itine kia ngabana na itebia kuthurwo utwira wa Karomba kana ithurwo muntu rukuno tunakuwa Karomba kakwende mbura ya bau itebia kuthurwo ibyantu bo
bonthe katiba Kenya nitigiretie muntu wita atia kuromba ende waigua munyana kuromba wethero tendete munyo kaigua mbaya atekwero munya akendo ibonthe nduro chindano rano endero ibarambi baraba ingi ibo democracy tau kingi munyana enyeretia kari gutigira ne bakuthura mutongeri orare na weru bakubaritira nguge tudwana irio tongeria muno reto kithurana twilela irwa tukuthura ibakari no ntutu bathura baita kurita ngwe ciao cietu kwina bara baithara baina lengo ya kuthurwa baitira antu ngwe na kinya bakrita cio na kwe bethara baina lengo ya bathurwa baita kurita cio ake baita wikuria na into biao biantu ibo ntorimo na ari mukono mwathurwa mantu yakendelea bwe ona chukuru ciakwa cibitari ciakwa ndawa ciekirwa cibitari ne barabara cia bwithwa ndwe ciaikirwa ukona onge othura biu bionthe bikathira na mbeca ici ekiri budget ne kawanza kaiweta igita atia ikiongeleka nete onto kubukara ou kaba mubethera bathuri batene orungikia akiongera munya na ugite ko wathani bwawe na chumetie mono kuritira mumeru ngugi akiuga irasi bia ICD na machibitare jatongerwo aria atigirire arethirite akigwatwa mbaru ne MCA Ureirio Murangeri uria ugite meru ne misiriere au merinda ari kwenda chumakia muno norungikia ibontu waita primary school akwechionde china class ya ICD ndakire kuongela kenge kwina chibitari nyinge muno ndakire na ndrongela imwe chiaki irongelo inge ende abukwenda Maria muno ate campaign ire othai campaign yake nyanko burikania tu indatire kirikana kinyawe wimwe kurure kundine kira kya kubio kwenda otie imbi kirikana ire kinyawe karikana erwa itare akure tatea rea kinyao ntore akinyara weta were batu twe Misiri na batu birato kuromba kene tuma Misiri eteko makania bora mwathani atoruta Misiri lakini mwathani na atoruta Misiri tukareana ba Israelo tukinyekanani kenda twetanjire njea na MCA wegojisti muchoindomiano na meneretie Kawira Mwangaza ni kurungi katwanya twangu getura turatumiretwe akiuga kuma mwaka jwa 2020 niro thirikari ya kaunti ya Meru iriga kwandikana tuli assembly ni twaloketire mbesha jia kuandika antu ba ICD classes alimu ba ICD na mandagitari turombeni Meru tuoneni wero ontwana betu kuma 2020 na sisi batarwandikwa ni migambo iri atongeria babarite kiri kiuthurano kiatheresa sodation kira kiuthithiritwe mucii jwa Nkubu uribu kujorire ikundi antu igana na bwiki obisi yakwa ni ruori 24/7 kenda bwe wa kiria kibabatirie ntu mbeca ici thirikari ntu kabisa kwigi ntu mbuga ukoethirwo utona nyombe ngoroba yaki utiumba miaka so ukejaja ukaraniria muntu agakwira ng'ombe ni thithagia ona nekite ng'ombe igiri ithatu no were winya ugo wekeku kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutuge Kare akariba kithoka Nyakiwes gicigo kia Imenti North ni baandamanite ni untu bakuthuka kwa njira junction gwita Ruire akariba na muthuro jo munene nibaingite barabara eu na kinya kwanda marigu bakiuga ni atejanirwe ni borite mubunge wa Raim Daud gochumbiria na kubathithiria njira eu no akiaririe untu bo mubunge Raim augite na kuthingatira barabara eu retengeri milioni 9 cia kumithondeka akiwa na kuthingatira kenda kinya ciongerwa mwandiki wetu Antito Muthuri Muriuki no wina report ije Muthuri na Arua akariba kithoka bacumirite na muthuro na kuinga barabara kuma gwa Nchege gwita junction ni gwita Buruiri na gitumi na nditi kingi ni kwithura ndo ari kuthuki mono
gitumire kuwe kutho kwena mitino mingi na kinyanto kutho bagitoturo iromba reto neke MP wetu Rahim Daud amenye jiraje yendene constituency yawe ko ethire ari umwo okipa mbere kwethira akimenya jirere ureka thithwa ibatigendwa ingeche weta kuwa jesi na MP betu bamero ura beta kuwa jesi mbunge na aria ende batutethia tubaria para babatere kwethia bebatethagia ba constituency ciao ge primary school ciato na ciaja kote primary school eta arusi ana baile kabathatu na rato arusi mwana irobo geaga kwejoto pore oni ankwenda kuga ito etafenda people cia weshimiwa no ntorato rusa mwana irobeja gwikira bumps tutetera kurwa pore kaire pore cia itetethaiya nkarikania one day one time baraba ngare ya senator wetu turika taiti mari the following day njire uni athondekerwe batu tuli atori banture na kuma Moyale, Marsabit, Isiolo, Meru, Nakuru, Nairobi, Mombasa. Uteanto kwenye kwenda Porto ni aja kere. Na tuije ba section ye 3 kilometers kaenda ivatroe ya kera. Batwe ninge itore ya taxi. Batwe itore ya taxi ke utoma barabara kuma junction Mwangaro ile tiombo koloke kai mto kinyo mweno Mwanga batwe twetere miundene yantu twekinyanga mingau na mpempe batwe tukoria gito kanga no to bametarwe ntuko bikibiki ere aria etwekanga na aria twagitie kethira tutina munene ogo tutongeria kethira atiumba gututhitheria gintuko 14 batwe twete twamugere obisi tumuiteku kuringana bona ndi ibaite mukana rwangiro barabara rakera rwantuwe 14 mbethe bakithondeka barabara iji baketho bakithika mathagari ya nkuruki takinya nkuruki kuromba mumgera imdaudi twagitonyera gena gutigira ntoyo kuthondekwa batu tururia impie tumire barabara iji erega kugita buria erega kwithira eri ka section ya kuma kwanza gwita junction thire tipati ekena na mbiko ni chikuona nene ekena tukero ne ekera ni ata wakarikire batwe we are fighting the person who is in charge of Kera in Meru County. Yes. Bado turuga mtoto tukwendeta no tukwenda ku transfer thina gutukungi kwa 14 days only njire thiro wako vivia ketha thiro wako vivia tukamugira ofisi newe na kumbuite onde mukojo kumenya live na nekalimbia cyo cia location 6 million ila nenkerwe tukaenda kuri na ikirie allocation yetu ina mheshimiwa ikirie allocation yetu batwe mbeche na barabara na mbecha 2023-2024 February 2023 na negi around mbeche nyingi ma na ina tender document ikona kema na thirikari it's a public document na kuma gitaru ronde jerewe tombo tegerwa itomba kuthithwa antu bantore bora yatire mbeche rechi advertise to February 2023 cha barabara hizi inachi etere ende Antonio bomungera imda gichokia au gitati kuna milioni 9 ona kinyike thakari ibaregete mbeshe iji bakienda barabara thondeko bwega lakini nimepata fununu kwamba watu ya hapo Kithoka baadhi ya wengine wamesema hawataki hiyo 9 million wanataka 100 million. Sasa ndio nashindwa hiyo 100 million wanataka ni mimi nilete kutoka wapi? Total allocation yangu ya Kera haipiti hata 50 million kwa mwaka, ni 45-50 million kwa mwaka, na hiyo ni ya Northimenti mzima. Arabugite nandi kiria getera ni gutigira barabara iji ikubekira makuma gikera yetagikena nikenda bakuthondeka hiyo ngwa. So mimi nitangojea hiyo barabara iwekwe kwa Kenha ifanywe transfer. Tumeongea na wale wanashughulika na hiyo ministry headquarters, hata nilikuwa na PS juzi na wamenihakikishia watafanya. Nataka kuangalia kama nitaweza kupata CS Chirchir kama atakuwa na pesa extra ya emergency, basi wanaweza kutupatia wafanye hiyo. Muthuri Muriuki wari Juma mutrio kangangi tana mbere kurumira nso chetu inchokerete nyumba kagitagati kuraja.
Mabati, nyumbani safi na bora. Rhino Mabati, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati, Rhino Mabati, nyumba yako itang'aa. Rhino Mabati, Rhino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli yanadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Rhino Mabati, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Rhino Mabati. Gemi obisi ya kwetu kia kinande ya gutigia na gukumbitha kuritangugea kugokurukira Victory Furniture. Igurire itibia gani kuambiriria ngiri 3,500 na metha cia obisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iria bangani tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibia obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kathumba gutigira ngugini kuritomwiri jote kunoga. Nko mukaribithia thini wa ndukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall. Ni twendagia furnitures cia mithemba yonthe cia obisi. Nko mukaribithia muinde riongera Victory Furniture no thongomio obisi yaku. Turingire thimu gukurukira 0748 578 51 where comfort meets style. Sasa hizo zote gani? Kwani wewe utoa wapi pesa? Hii ni ofa, hakuna pesa hapa. Changamuka ushinde na Ketias. Uko serious? Very serious. Mshamba. Obina. Siweke nini kwa troso. Wewe pia umekuja kuchangamuka. Wewe ni mbona umenunua kila kitu? Chakula. Kwa wiki hata juu kuna ofa. Changamuka ushinde na Hetias. Magari 7 za kushindaniwa aina ya Daihatsu Mira, TV, fridges, microwave, shopping voucher, school fee voucher, bundled products, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Raundi hii kila mtu ni mshindi. Kushiriki, fanya shopping ya shilingi 800 na zaidi. Changamka ushinde na Ketias Supermarket. Ama ushinde hapo ukiangalia advert. Inaanza Disemba tarehe 2 hadi Februari tarehe 10. Hetias Supermarket, a world of choice. Pakigwetana mbere kurumira ntiso chetu Terian Mwenda urane mutana atina ngina kanethe kumamara nonanetie umbani bo katha mathomo na nyuma ya kugwata alama ya A-plane kirikiro gia KCSE ya mwaka muthiru. Mwenda urora thomaira skuru enthaka ya chogoria na arumiri ni methori ya gitarairia maitia na mena majarawe no jo urora muthomithagia bakurukirite mwankira arikia kithomo kia gia secondary Nchambeji ni umo wa baraba umbite kurikia mathomo jao gukurukira utethio bwa kigina kia basari nteriu. Martin Mugambi ari na rugono rurwawe iriro iguri agikeno methori iguri akotheka akiaragia methori magetiga de class 6 nilio mamua kha ambile o pass leo ndio kuja lolo mono leo keu ananikio kila ginto kiampushile mono kiaragia methori magetiga muthaka Teran Baraka Mwenda ariuga gwe agwatite indute kuma cukuru ya nthaka ya chogoria kenda gutigira gutire muntu ungi muci wao gatoturo taburagi na tere oturo nonto bwando ali kambuge dream yakwa niko tuika ndagitari ntinkenda khona tunge
agikua nonto bwa murimo leo ndenda kugeria muno tweke ndagitari bombe gutederia anto babalaru na muno family ene yetu. Mwenda ariuga gwena mathina batura bari acore mathina manene mara mamwikagira inya nkinyari cukuru. Mwenda uyu agwatite namba ya mbere na gutwika murito wa mbere uro gwatite arama yeguru Burundi deni ya cukuru cia kaunti ya Tharaka Nithi akiendaga gutwika ndagitari. Riu tika tugukunguira gukuruka kwae ni araumbire gukuruka wega na ye brain ya itethiri na twe family na community ni tukunguirite gukuruka kwa mwana uyu ntu arari mwana mwathiki. Muthaka Mwenda akuritwe nujuwe ojuwe uratere meciria atari na muciari nkinyo mwena umwe wa twana Kithumba akiri gicigo mbunge kia Mara bara batethekete imbachari cia mwanya cia gicigo mbunge kia Mara kenda kumbani ni gutwika kugwata kire ona ni ndendaga na personally ni untatuika disappointed. I'm very happy with myself. Tiga Mwenda nkinya Muthaka Curtis Mwiti kuma mbari cia Kiriani kiri gicigo mbunge gwa Giki akuritwe nujuwe ojuwe wanwe ura watere meciria agwatite arama ya induti ariuga gwe akaya kwandikwa atwika mwarimu akagurira ojuwe kakari. Nkarora kosi ya walimu nikenda ndandikwa mbumbe ku ndaona kamushara kau nkona mbumbe at least gwakira kanyomba kega na ngayatwa kainya utore tumaisa tutwega utena itango tumaisa twena murio tukithikagiria aritwa mwanya bara batethekete na kigina kia mbachari tari cia withire kiri gicigo mbunge kia Mara. Mubunge Kareke Mbiuki ariuga na kenetwe bunene na aritwa bara baruthite bwega kiri kigerio kia mwanka muthiru ndeni ya gicigo mbunge kia Mara. Na ikeno giakwa muthenya juju mundu na tugicerekia resorts ana baingi ba moso ba Mara constituency ni bala beneficiaries ba basari jitu special basaris na basari ngitu ya kawaida na ukona ni baurite na twina very good case examples. Mwena bobo mubunge Mbiuki inonekanite kuthurua na ari na meciria mamaingi guru ria cukuru imwe irigwite nthiguru mpu kiri gicigo mbunge kia Mara akiugaga cukuru ini ituraga igwatiritwe ki kagitaga former principals baba ari wiru twile a shining example ya Wandei secondary schools, but unfortunately kagitaka land localization yejire tukenaleterwa alimu bala batina connection kana bala batikumba batina connection tuona skuli yetu ne anditrolietire laija unfortunately the best grade ila tuone wiru nisi na baingi mono bagwete grade D- na hii kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mwarimu munene wa skuru Iriani de secondary school nori tianto kugwataga mbaru skuru cia matura akiwa kinyachire na kanyaga kuthara mathomo ni arite bo aitaga ukungwira mpumi cia skuru ije ira kire kigerio kia mwaka muthiru gya KCSE gwatite point 5.8 kuma ire yari na cia mbere ira cia point ijirire tirambere kuri arito bara batira gwata grade ya Kubaiki University batiga akuye nkoro indi batonya kire skuru cia bundi no tia kenda kinyabo bomba na kire mathomo jaja bobo bujitondi skuru mwanya chitirambere gukenera na gukungwira mpumi cia KCSE ya mwaka muthiru skuru ya Iriani secondary igitana mbere gutongeria ntere cia Tharaka untu ithiritwe kithithia kinya miakene yao nyuma. Ma ya mpumi cia kigiro ya KCSE kurekiro muthenya gwa igoro nthi kirithoko mwanya ntere cia Tharaka kuratindia nkena inene nuntu ba mpumi ira cukuru nteri no ciumbite kuwata. They exceeded our expectation because our target last year was 5.5. Last year but one in 2023 we earned 4.95. So the last year our target was 5.5. And our candidates exceeded the expectation. They got 5.7. That class was big, 372 candidates who sat for the exam. And we were fearing that the mini score may go down
support our schools. Let them support all the schools, because these schools are the ones who can accommodate our students. We have very many young children at home who are not schooling. Let these schools have facilities, physical facilities. Like Iriani is a bit congested, but I'm calling upon the leaders, our government, to continue constructing this school so that it can accommodate as many as possible. It started as a small day school, today it is a giant school. I'm urging the community, the leaders, to continue constructing this school, to have a mega multi-purpose hall, because our students here eat under the trees, which is very bad. Rujengera yatindia nkuru thokoni mukothi micukuru ya mukothi mandeo nyuma ya gwitia kuma kiri pointi chiri na kuwata pointi 5 bairite ana bathanthatu university. Ni nguvu za walimu wetu, walijitolea sana kukuja kuwafunza, si wao pekee walipita, ni wenye tu walifunza na walimu wetu wakapeana support, pia wao wakaitikia kupewa support. Wale wamebaki, sisi tunafuata, tuweke juhudi, we shall do it well. Naenda course, hatujapata D wala D- wala E. Score tumeimprove kutoka 2.04 to 5.03 na mpaka 6.7, hata ikipita 7 ni sawa. Looking forward because we have resources. We have very strong and hardworking supportive staff and the teachers. And we hope that in next year all things shall be very well. Kila mtu atakuja hapa kula ng'ombe. Gatarumwe ko mwanka barungu arasukura mugunana batinda gukunya tanja eri uko nonto bampumi himbega. Wanafunzi 30 na kwa wanafunzi 30, wanafunzi 23 waliweza kupata alama ya C+ and above, na waliobaki 7 walipata alama ya C, na mean score ya shule yetu ni 7.563 ambayo ni B-. Ndio mean score ya juu zaidi tangu mugunana ilipoanzishwa. Kurujinge na erero thite bohe ganteri no chetharaka ni amwe na kathanga chini sekondari ara mwana wa mbere na grade ya A+. Ipo Terauru TV kumantere chetharaka Bito Paul ogwa kabethe. Kurenza kaya Meru skuni tharite bunene mwaka jokire mpumi cha KCSE kire ire kiratumirirwe boro ni minister wa kithomo skuru aritwa 52 ni bagwete A+, 83 bagwata A- na bo igana rimwe ne 10 bagwetha bakigwata B+ na kugwata mean score ya 9.336 na aritwa 150 baketha bagitonya kire university. Muthenya narua kwina gikeno gicukuru mwanya mwanya ire ithithite bwega kwambitia cukuru ya Meru School. Aja na mwalimu munene ethwa agitariria ura bathithitie akiwa nkurukia gitunji kia 94 baketha bagita ki university. A turari na alitwa 52, A- turari na alitwa 83, B+ turari na alitwa 110, B plain turari na alitwa 100, B- 77, C+ 35. Kuma C plain manka D+ pale alitwa 30. Na hii namba kidogo sana nundu twali na alitwa 489. This is eneo nambere anene buru ngwetike gishukuru chonze cha Eastern Legion. Itu twali na alitwa baraba ingi kabisa. Na kile alitwa baba tukuona alitwa 457 bageta university. Tukiringithania mwaka jwa thira performance ya mwaka joju iliguru sana nundu twina positive deviation ya 0.486. And the mean score ya last year 8.8, this year 9.3. Cukuru ingi iraumbite gukungwira mpumiji ni cukuru ya Mutharankari kinyayo bakiumira barabarene gukungwira mpumiji.
nabo kinya kuringana mwarimu munene augite cukuru iji ni umbite kwithwa ikiona grade cia iguru ona kinya kethwa ritwa batithonya na max cia iguru. Eji Murathankari Girls Secondary School atu kenete na arua muthenya jwa na arua ni untu bwa mwathani gutumbithia for the last 4 years kwithira tukiumbaga kugwata a mean of 6 and above na kinya mwanka jojo nge mwathani na ratumbanire twagwata 6 and above itu kwira mwathani bo bwega ni untu bwa skuru yetu. It is a county school na itumbite kwithirwa tukishindanaga na schools ciria ciithirwa ciri cia extra county na national na tukera mwathani bo bwega na aria tukinyithitie kwa inkuona ariba betu ibaciumagia muno kuringana na marks iria bejaga nacio. Untu jabubu bonekana cukuru gako ni Girls. Turaachievire minisco ya 6.43 up from 5.1 twena improvement ya 1.3 tokena tweka the best girls school in the whole of Egoji sub-county tosindetwe ni national. Egoji sub-county turangoretwe ni sukuru emwake national school St. Mary's Girls na in the old Imenti South turatongoretwe ni Ngobo High School na Gwene Girls. So now we became position 3 overall in Imenti South. Ona kinya cukuru emwanga the secondary. To be specific, we got the best results ever that this school has ever gotten. We got a mean of 5.325, an improvement from last year, 2023, or 4.9. We invited the parents to work with us this journey, and surely they did. The members of the board came and gave their support, and we want to appreciate that with this kind of concerted effort, we've been able to achieve what we prayed for. Indi amna bubungu mwekuru karambuka irimia kagidagara koja na ambasari nderechakaga ethwa kiromba muno ati ana bonde ibekirwe nokita mwana inyomwe uraja kagwite nonto kwina kanya ka kuthoma na gukinya mwankara kwenda brang ujumbe brang kwenda kwira barabathirie fofo na wetete na kana babathiririe. Please don't give up on yourself. Ugaitejera utekira utegete kinyana iria enda eta nambere ku dream eta nambere kuthithioro wenda kubwithia nyathe iguchokera ketha wenda kwa ndagitari wono turona na no kwenda kuona you can do a bridging course kana wambiria nursing kana inya CO clinic officer witie mwanka wekira wenda na Patrick Biliongi ebakiromba thirikari ethona muronga moyo mwega kimathaje kithomo so itokuria thirikari ministry ya kithomo na kinya ministry ya health nonto kwena still kwena igotasha kwena shift kwena a lot of things ana beto iboti kuthabai fully covered by this health scheme na kwena mkotata ko kwingi muno kire aciari kire abatu twingwa nonto nyete tukota sibitari tote kwithira manta ja wimono so we believe in the next this year for president yugire tukiuna mwaka juju mweru thirikari yewe ketha iku addressment ya mangi jaje na teething problems ya kithomo na cia mubango juju mwero jwa ugima bwa mwiri muthuri murioki wari juma mtirio kanga Alex Muriera kumantura ya makowodi ne gembe yis ne umawa barabona ne chochamba bwao mathomo ne nyuma ya kugwata grade airplane Muriera urora thumaira skuru en thakayan kobuno na ne tekikeno kyawe ne kumbana goko arangina gutariria kwangaika kurangaikite ku muthomithia kenda omba kuingia kiroto kyawe ya gutuika daktari atori baria mona MC wa ward jini bagwatanirita gukungwira na kugwirirwa mpumiji tora Marin Karuki agutone ikeno kyanjeje Nyuma
ya mpumi cia kĩrĩu kĩa form 4 kumĩra ntuku ya oro. Mpumi ici nĩ cionekanĩte ũkũngũĩrwo ntere mwanya mwanya ntura ya Makũ wodi-inĩ ĩngĩ Mbei State na nyuma ũkũngũĩra Alex Muriera mũthako ũrathoma cukuru ya secondary ya Nkubu Boys ũraunĩte rekondi na kwata ngirĩndi ya A-plane mũrito ũrarĩ ũmwe wa barabara thomi batongerete nthigũrũne. Alex nethirĩtwo akĩthoma na thĩna ina wa warĩ mwekũrũntiwa akilong'aĩra nĩ ibaro kũmũthomithia ũntũ batũrĩte methori ya kwĩrua. Nĩngũigua ngwĩrĩtu mũno tonto nyaba mwathani ũmbũmbĩthia kathoma boya mũno gĩlũgĩra thĩna nyingĩ mũno na mwishowe Mũrungu antethi ndaomba kũwata ngirĩndi ya A-plane oni kuma ndĩ primary school inyante gũmĩagethera nkiumba kũwata ngirĩndi ya ndĩgũriũra account yegwe mbere Facebook ngwĩtĩkia yarĩ 2019 andi sikuwa na matumaini lakini ndaandĩkire Dr. Alex na ndagware ankathoma Mũrungu anteithia buru ngwate ngirĩndi mbaya na ndĩenda kũbwithia kosi ya ndawa medicine and surgery na ndĩenda gwĩtha ndĩka ngũgatha mwathani ũntũ bayarabwĩthĩtie na nkawĩboya mũno nonto kinya mwana ũrĩa ndatĩrwo nwe au nkinyĩte buru nkuona mwathani buru. Aturi ni bawatanĩrĩte na ũtura Mwanka Lamine Njoune na kũthiata barabara Mwanka Kĩengũ baikenera mpumi ici. Arorerio ũtũro bwa wekara ya mũno awa eton Dr. Alex Munyua kuona iwe na arĩa kĩroto kĩa kwa daktari na inya thaibio ntũguona Mũrungu no ntũna ibacu maromba arabirwa romba la mwana ũyũ awatangire ndira awatire yae kuona antubato atuana ga kũtenda daktari. I watch news. You are among the students Barbara Dhomere countrywide, and I was very happy. Na Ankwere Alex, I will be among a supportive system as your sister, as your friend. Well, itoko yerete methangiko yonde inathangikite akiswa ofisi ya kuthomethia mwana uyu na itwilio tu twansenga ruoterine itu athomethetia tu mwana uyu na tukundi ayukuma tukundi nekenda atethuka no ntuti ingi tuona yani kya Makũ changamoto era ntu bakuona ni kwethera na bana na bokaba utasukuru twabathiria bakarema nikenda tu beza bagite mfano ya Alex Google resort ndabo Muriera etherete sieta Dr. Alex KFB kama vile amesema, na kweli hata wakati alikuwa ajui atakuwa nini Mũrungu naramwera omba nibo kwa hivyo ibwa yako ithia wena kioneki Bible yu atrende ni Abakuku 3 ikawaandika kioneki kiaku na namba inene nento kinya kia dianga no gikoyura naga ngwere tunkaruta nguo ngweru kora ngwere tu wale to celebrate no ntoba mwana to Muriera mwana tene the Untu MC wa Mũrĩthi Mũtĩria awatanĩte na bo kũngũĩrwo kwĩrwo kũu akiwa baka awatanĩra na atongere bangi utetheria Alex ni kenda ũjũria kĩoto kĩawe kĩa ũtuĩka daktari. Kwenda kuwa mwana ũyũ ngũmisanjo nĩ wateithia ntũra ĩrĩkũ na itomũrelease na nkoro yetu kenda teithia mwongo mzima ũngĩenda kuwaga wanasiasa wenzangu na uniara ngetonga atetheria nyako Mũrungu ampete tunge mwana mũkono no ntupo mbere no ntuko ma family yetu cio tio maloi kinyani mathai no mbwende ndathiri form 4 lakini tagaruka bwagarukite na inya ango na komya tagarukite bwagaruke kana tio maloi ende ile ingo yao Nkiripotera Weru Juma Kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Murigi Alan Murimi urorari murito skuru ya Sunshine na mwende wa like to do bachelor in medicine. Ana baba kurukite ibatarĩrĩtie rugono orwa orwa kithomo kiao na bura bakurukangire kiirio giki. Results zilitoka nilipata niko na A-plane ya 83 point. I was so happy. It wasn't easy and just couldn't expect because at first when you did the exam it was somehow tough. So I was just praying to God that anipe hiyo grade yenye nilikuwa nataka from nilikuwa mtoto mdogo. After doing the KCP result, I joined Chogoria Girls. So like imenifunza mengi. The moment we went to the contest, we went to so many contests. So like ilikuwa inakupea motisha ya kusoma and kufollow advice ya walimu. Like chenye tu atakwambia unafanya. Wazazi agira chukura Sunshine bonde bagwete ngrendi ya A-plane ibaebumeretie na gutarari to kinya barabange. Ningetaka kuambia wanafunzi wengine ni
kitu ni kujiaminia na kufanya kila kitu. You just like have confidence in yourself, work and believe in yourself, trust in God. You can argue with the process but you can't argue with the result. Ningetaka pia ku-encourage wenye hawajaweza kufanikiwa kwa matokeo yao ama hawajafurahia matokeo yao. Usifikirie hiyo ndio mwisho wa dunia. Kuna vitu vingi more than chenye umepata KCSE. Uko na nafasi nyingi sana, you have many opportunities. Usisi discouraged. Nwejo staurane ngina muciari igwa Bridget Mwende kinyawe nona nerete kumara kumatogori ngaos nguzogere Mulungu ngatho utinya ntuku imwe ya number 2 kwa u ararie number 1 na ngacogerinya Mwende Bridget ngatho ringi no ntoto witakuo twamwirira ukolelia max olelia bito kureta bio ni max yaku ukolelia muntu mwana ne ira ndetera ka success gakonji ndachimbi ngitumurare ndona mbandegeri windenda kuma no doctor or neurosurgeon kwa na unyo ngirendu arawatire April ya 83 point nkwira Mulungu ibweya na itokoromba Mulungu amwetethie lebwe wenge na neurosurgeon weu ambibwethie Kumegebe North Petan Class Chabare. Skuru cha sekondari gishone mbigu gya choguka igamba ng'ombe ni chetete na mbere gukenera mpumi cha kigiro gya KCSE ya mwaka muthiru skuru ya Kambandi na kikeri ni rimwe ire ithithite bobwega na kinya cyokirite muno kirekero kiu. Barina aritwa 360 na bairi barabara ruthite kigirio ya KCSE kia mwanka muthiru cukuru ya aria iku neo irari na aritwa baraba ingi nkuruki ndeni ya gichigo gia Chuka Igamba Ng'ombe na ya Chire kiri wingi bwa aritwa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na mwarimu munene wa cukuru ino Elizabeth Mugambi kuma kiri aritwa baba aritwa 180 na bairi ibagwete grade ya C+ wetia aritwa 290 na bairi bara igichunje kia 81 kwa igana bari na grade ya C irungi wetia twina aritwa 110 bara bawete C irungi na tubaundu bakathi bakarutha diploma iba kunjoin university kwa ugu twina aritwa baingi baria bagwete wega ikungaus ni aritwa bairi yake baragwete ndi na baba bangi ba bebutini bagwata D+ kuma ugi class kiukio ndeke 362 bena C- and above kwa ugu ukaraita class kiu kionde gotekyo tumba kuwa ni waste no muntu na C bobe na C- no bathi bakarotha course cukuru ino nio ya Chire kurutha bwega igerio ni bibi ndeni ya gichigo eki ya Chuka Igamba Ng'ombe iri na mean score ya 6.6 ethingatite cukuru ya Nthaka ya Iku iturageretie buruko maintain grade yetu nontu wena rito baingi na uka maintain average ya C+ enu tukenete although turingenda kurutha beyond that lakini mwango uyu itwibangite itukwibanga nontu tukabuka tukawatangirindie nitukwenda na kuthokoni ya Kambandi wadi ya Mugwe imunthi igemetwe rangi entune ya grey na enjeru Nthaka na ari bacukuru ya secondary ya Kambandi amwe na ari mobago bagikenera mpumi imbega cha kigirio ya KCSE kia mwanka muthiru kuringana na mwarimu munene wa cukuru ino Miriam Kithinji cukuru ino iri na mean score ya 4.2 ira bataro bagwata ko mianka 10 mikuruku na nkuruki bongera aritwa baraba wete grade ya kuthi university Twegua Ngai atorotherete mauto manene muno thiini wa cukuru ino nontu for the last 10 years cukuru ino itanethirwa ina mean ya 4 no last year mwathani no atubotithirie kwithirwa twina mean ya 4.2 na unu nontu aguciokeria Ngai nkatho muno twina twana over 10 maria mathiete in the university na nditukwegua tukenete muno. William Mwangi na Joy Mukami ibamweba aritwa baraba kenerete kuwata grade ya B-. Na gwatire B-, nigucokia ngatho muno kiri Ngai antu bakonyombithia ukinyau tikwenda gwetu lakini ni kwenda kwa Ngai
Tau bange nengo sokeria arimo meto nkatho nego tukinyithia au tika support yao na ciana tutengema tukinyete yao nabatire ku score B-. Tukwenda gwakwa no ni kwenda kwa Ngai na support ya alimo ninamikire bariuga mpumi no chumanite na kurutaniria wira na ngwataniro gategateka arimo aritwa amuna aciari bakiwa nkuruki bari na mworoto wa kuwata grade imbega kinya nkuruki kirikigirio kia mwanka uju ni gucokeria alimo metu nkatho na ana student matulali na mono ntubako tuba the support na humble time that tulakoragwo tukithoma na after this nombende ku join campus na ntwike wa gupass unasi na mara kule form 2 form 3 na 4 mose moyo nuonu na nikenda next year target yetu setete ya 4.5 tumbe kumeachieve. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kishigo mbunge Kegembe North nikionanitie umbanibu kathakiri mpumi chakiro gya KCSE ya mwaka muthiru araskuru mwanya chionanitie gukira kiri mpumi cia skuru ya marire antu betwe kiongo na lenjoka ni mwechire chionanitie chamba bobo aritoba kumantereu bara kinyabo batathomagira skuru chegichigo kiu kinyabo bakionanio chomba bwa mathomo ne kumana na mpumiji riratumiriru goro ni minister wa kithomo. Nkururo na ikeno ogbia aritwa awamwe na arimo bacukuru mwanya terino cia Gembe North itindite taoni mwanya nontobwa mpumi imbega chakiro ya KCSE kia mwanka amuthiru. We have been celebrating for the last 10 years. Celebration is our culture. Chukuru itare ya kumama ya mariri ikorokite bwega na kwithirwa jina aritwa 165 nkuruki bongerete anto 40 babathite university kuma kiri mwanka amukuruku na ende bali na minisco ya 6.4 neo chukuru ya Lenjoka iretura ntere chiandu anda kinyayo jina minisco ya 6.08 neo chukuru ya Ntobeto Kiongo iri na minisco ya 5.1 pakionaniria bakurukite bonene. Last year turare na rito 121 baturaiketi university kokwethira tuiketie ana 165 university mwaka yo. That's a great improvement for us. Nonto totena grade ya D-. The least grade that we have is a D+. I mean a D plain na nena badha to wakebe na D plain. Tuwetambere na plus positive 2.5 from last year. Last year we had 4.6, so tumepanda zaidi. Now this year we are targeting more than 6.0. Turari na aritwa 141 na mini yetu endelea guitia ya kinya 5.1. Mungu ni mwema, licha ya kuwa na wanafunzi 141 bado tunaendelea kupanda na alama ya kwenda chuo kikuu imepanda hadi 54. Alimo baba ekathiria kugwatanira kwa aritwa na kinya kwirutaniria kwa aciari na alimo ikugutumite mpumi no ithinambe na kuonekana. Tore alimo na onde principal wa Marire Secondary School. We are doing our best for the school na support ya tongeria bantore kana kinya constituency ito bachokire nkatho sana nonto bakoroma na batwe. Kutomba kuthakora resort imbe without arito kuthobera discipline. Resort itoneka kutena hard work. Resort itoneka kutena total cooperation ke all the team players. Ke discipline. Sukuru nyo ina discipline dene ge mbere yonde na ne itirari nyana na bai na mimba bakithithie igerio biao itocokeria mwathani katho no tunyantha kasieto indisciplined. Mwalimu munene wa cukuru ya Lenjoka agitariria thina mabakurukagira imaingi mono na ende thirikari ni batiri kwithira kibaraithire ne kenda bathinambe na kwandikithia mpumi imbega mono nkuruki mwanka uju. It's a very semi-arid place. Kinya twithina nene muno ya fees lakini no kuona aritwa uria machiumetie ona thina uyu cia kurea fees makaumba kuperform. Roe katuguraga every week lazima tununue maji, hatuna maji kabisa, tutegemea rui rwa mbura. Na mbura yathira
tunanunua maji. Sasa insecurity like now right down here kwena njou ila itumaritwa makala kuyashukuru mapema, so sometimes huwa inatu affect. So manto yao yonde akaga taken care of, security akaga taken care of, tukona kinya utethio from maybe tukona to relieve food. Even some of our girls here, they need sanitary towels. Magachiona our resorts chaomba kwaga improved so much. Kumegebe North, Betan Class, Chabare. Skuru ya sekondari ya Kirindine Degishone mbuga Kegembe South nigwete point mugwanja gatante muithano mugwanja kirikire KCSE ya mwaka muthiru igwatirite kanya gatwiri nyuma ya Christ the King Gembe Boys Leina point mugwanja gatanta kenda ijiri skuru ya Area Bishop Njiru Girls ire ijikeneta kangeta Girls kinye ni ukirite bokatha kirikigiro gikingwataniro gatatiga chiari aritwa na arimu ikioneka takimukabire gutethetie kirigukira guko kiri skuru ije. Iri ntuku skuru inyingi irikitie kumenya mpumi ciao cia kigero gia KCSE tere ni isi ya Igembe ni utindite sukuru ya ndaka ya Christ the King Igembe Boys dene ya Igembe South no igwatirite namba ya mbere aria bagwete mini square 7.92 ikitia litomagana jairi na 33 imwe kwa imwe university. Yetu gea 2024 matatu disappoint ni tontu ni turombire wiki ya aritwa magana mairi ma mirongo ithatu na ithatu straight to the university. Na nengo ciokeria aritwa bau nkatho muno na aritwa betu ba Igembe School, arimo na family yonthe ona pamwe na the politicians Meto, Honorable MP John Paul, CS, Orea Wari Agriculture, Honorable Mithika Rentore, no ndo akuthibe ngutu support. Aritwa betu, this is the most disciplined school in this county. That one tutumba ko debate ka Natia boys. So what we are saying is that this discipline issue either it are done in the flesh to so many other schools, but we have maintained peace in Igembe School for the longest period that we can remember. Sukuru ya ntuku nayo ya Kirindine ndi secondary o Igembe South irere rungurwa mwalimu munene airimiriti nayo igotwikite kamenyiria kao gukuruka antu itongeretie na mini square 7.15 bari na kinya A- B+ nyingi na baikitie aritomagana jairi na 32 university imwe kwa imwe kuona ni nyasukuru cia gintuku no ciumbane. Tulikuwa na wanafunzi wengi 338 na hao wanafunzi wamefanya vizuri sana wakapita hata mini score ya 2023. Tulikuwa na A-1, tulikuwa na B+11, tulikuwa na B+47 na itu kwenda gucokeria mheshimiwa wetu John Paul Katho mtugutirwa ati tweja ambassador in county government kinyabo tubacokeria Katho bara bona yakari twa bande school bate aritwa na bate menya gukuruka boto kurukite iba menye kinya CBC au etirite kaetete kwethero mwana akirire tigibwega na muciari wawe kuma nyumbani. Kwa hivyo shule za day school ndio hapo tuko. Tumejaribu sana kwa sababu unajua hii day school wanafunzi wanaingia hapa na marks za chini sana, inachukua muda. I think Mugendi, we promised you that 2024 tutakuwa tumepeleka namba kubwa sana. Mwaka jana tulikuwa hapa tena kuwapongeza kwa kazi nzuri.
Sukuru yari ya Bishop Njiro Kangeta iria ijikeneta Kangeta Ngaos ndene ya Igembe Central nayo no unit rekondi otamwanka muthiru aria bali na A-3 B+ Kithumba na aritwa kwibonde bagwete ngirindi cia kubatonyiri university imwe kwa imwe nayo ngerete Minisco na kugwata 6.9. Naitwa Mrs. Njage, principal wa Bishop Njiro Girls. Leo tunashangilia, tumefurahi, tunashukuru Mungu kwa sababu ametutendea. Tulikuwa tunaomba, mwaka uliopita tulikuwa tunaomba, tunamwambia Mungu angalia ile kazi yenye tunafanya tukiwa washikadau wote wa Bishop Njiro Girls. Na kwa kweli leo Mungu ametutendea na tunamshukuru. Tumeweza kutoka kwa mean ya 6.3 ya 2023 mpaka tukafika 6.9 na tuko na A-3. Tuko na wanafunzi 111 wenye wanaenda university. This a great success can be attributed to the greater teamwork. We owe this to our principal, Mrs. Jacinta Njage, who has been very, very supportive. Ikitiliwa maanani tulikuwa tumelenga alama 7.5 ambayo hatujaifikia kwa sasa, lakini mwaka huu tutafanya bidii juu chini na tutahakikisha kwamba hiyo 7.5 mwaka yote bangeta kuthithia seti 24 na tuatiria Sukuru ingi yari ikungwirite mpumi njega ni Anjoslins Mushino mawandene ya Igembe South. Tumeweza kupata matokeo ya mtihani wetu na tuna furaha sana tukimshukuru Maulana kwa kuwa tumepita vizuri kupata mini score ya 6.0. Bonto ruareto weretwe sana tukiona ana baba yetu ibakurukite bara tware abona ikirasi kira kyombete kwethura ke sponsor to ni Mr. Rufus Mireti amona mwekuru wawe the end of the class. Na ingi yari nayo ni ya kithi nteresia tigania aria icoketie nkuma injega. We've seen the hand of God in everything. We under candidature of 204 and we've managed to take 103 to the university directly. Last year we took only 26 to the university. Our mini score this year is 6.515, an improvement from last year of 5.311. Tute kurirwa ni andaka ya njia ndene ya Igembe Central iria ikurukitie aritwana minisco ya 6.83 tiga ukwithwa bara kurukirite mathina jama ingi jario mitino ya Mwanki. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Thijana sana njirendi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri no twakuona kanya kugwatanira nao nitucemania kairi ntukuya rojo tanambere gukenera mibango ya Weru TV hithira na kagita gakega mbitagwa Ntinyari Kinywa monanirio mathithio